Ahee, na mi amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, that can continue about the same complaint about Ben Mayengani. Ya timhaka to a kumi vacini. Yeah, veteran kan dawa to ku ni nga yi endla or ni nga yi endli na but ni ku a ho ni yi endla once it's better ni zondheriwa for the truth. The defense ta Ben Mayengani. Dani ku va ni mbuwetela swilo swo swi nga ri swona. Wona nyana. So I mean it's better men zonda, like I don't care. Yeah, so if you want Ben Mayengani afika upload the live video on his channel la marula festival, of course, as you can see there got a background the show looks one Ben Mayengani look famba famba a stage bona na crowd yon tree bona crowd image yon tree yo kong and no error about this like crowd is tag nang dan god shush ani if you la this one work crowd is tag, as you can see there, like one more quality commander. Oh, there ka 720 ka the highest my crowd ko bona ko kwalaya ko nyana kwalaya ko bona ku nyana vanhu va kha va cinisa ya swivo kona but nang tani the background nam nang tisa ka swilo leswi nang tisa vanhu vo wi hi ndlela yin'wana people are bored vona leswi a hi loko vona nga nchumu people are bored. And obviously because cases like this hi vona Ben Mayengani a vuya a chika xitejini so ni hleketa ku na la endle the same thing video leyi kho ni yi vona sweswi but ni hleketa tani leswi wa hi vona ni hleketa i ta a chikeni xitejini because the crowd a yi nga ri ku vibeni wa hi vona na ku vona ku ku endleke yini la hi leswi ni swi vona mango hello ni vurini ku ta chika se loko a chika a hansi vanhu le ndzhaku a va ha n'wi voni ni n'wi vona endla the same thing ni le ka bungeni endle the same thing swi hleketeni ku swi ta fika swona mara na hi wa swi tiva ku his performance is boring but they continue on the same thing and lexi ni nyangatsaka about this leswi ni loko ni tshama nga ni complain it's because na ti-artist leti va kha ti ta hi le ndzhaku ka yena ti fika ti n'wi kopela vona yena because Ben Mayengani without any doubt it's a fact Ben Mayengani xi na fan base yi kulukumba ngopfu sweswo it's a fact mani kumene it's a fact sweswo a hi swi hundza se i na fan base swo boha ku ti-artist leti taka hi le ndzhaku ti kopela yena because hi yena a va a kha controller hi yena nga na fan base yikulu hi yena va a kha controller vanhu so his performance is boring hi sweswo vona ni nga swona swi endliwa ku vona vanhu vo ku fambafambeni kwalano like a ku le ku a va le ku nyakazeni like people are bored. So a ni tivi ku swilo leswi swi endlisiwaka yini ku Ben Mayengani the president i ze yi swi cinca swilo leswi a ni tivi hi leswi ni nga zama ku va ni twisisa swona a ni tivi sweswi endlisiwaka yini hi ku crowd yi boreke na huma hi vona sweswo a hi xivundla vona yena se hayi a reds mara mina a to complain to be honest mina a to complain na sweswo swi nga ze swi ni stopini tlhelo na swin'wana ka swi vona ni vone video leyi va yi tsarile lava ku live at Marula Festival copyright ti ba ban promotions ku va lava va tsala ku copyright a swi loko it's copyright ku vele mani hala ku lwa nyimpi na vona but this video hi ku vona ka mina I think some parts are not copyrighted here loko munhu va posteni ka channel mara as I've said va tshikeni nga post swilo swa vona na ku Ben Mayengani fika a va live la xa best ku va mi nga post because loko va vona ku channel ya vona yi na potential va ta fika va ku strike sala nga ha na nchumu so the best thing mi swi tshikisa sweswi mi endla commentary like this swo swi nga legal leswi mi nga post yena ti-video ta yena from his page or ka channel ya yena leswi nga ta ni kha ni swi vula mara hayi na n'wi mi swi vona performance a yi bora loko ku ri a mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.